enda ninguma ninda barabamo funo turumo orumakanika izo nkora kantu kanje ntyo njena ninkanika mparambaro makaga abantu ko ngabantu nabo batanguhi atabantu obumuri yenda kwateremere chakwata kuja kuhereza mere warire ntenarire umujyango narire ata akarerye hoka cyamere ndio ninkwizera Justama otoke hati ni oyoroba oko murimo kwetagisa kugira ngo ubosomere munonga simanyi siniya ya kana ya kabiri ya kashatu nubu kuburiyo we cyamushanso kuburiyo we cyamusanzu no wasagutandika tikwetaga kugira ngo boine certificate ikikuru n'ubwenge bwawe kugira ubwenge ubwenzarwa deni ukakurasaho niyo kugumana ubasa kuyiye ikintu kucyakwiza kiti wakukikorota tikwetaga ngo banzoze kwetananga izo banzo ndebera aha izo hari kinahura mukanika ngo arame cyeta try and error namazima try and error yes omwe no kujya TV kandi umurebe murungi bari kureba Nkore Media TV kandi iyi ni TV enungi munonga ecyari mu rwembo rutu rwambarira kandi irabira kwereza mu rwembo runyankore ningashuru rimi orwa urunyashitara abiti program ejibarajeta umukozi kandi nkabutosha turatambura turareba abakozi abatari bamwe na bamwe ba makanika abombeki nandijo mirimo kora jetegereza ebazize kurara kandi yatuhangaza omunzomu bitu kunaba ndatambura umurimba romu na gente campika abakozi Kanika TV Kanika radios ninga shintakaje kubatondorera byona arabasa kwegambira nibice byarakora kandi abimazira umubwireki afunira mata rero kandi niwe yongere kwetegereza iworiyo ko umurebe wa Nkore TV reka mbanze ngambira umushija ruhaha nasomero kubareba amazina ni Nyari Abdul Wahab wanje amazina ni Nyari Abdul Wahab nsangibwa umurimbara Central Cell umurimo gwanje ni inkanuka za TV za radio amasimu nebindi byone by'amasanyaraze bikuba byizere ardi inyanzire kubuza umurimo gwagumara mu bwireki umurimo gu nagumaramu namaramu almost emyaka ningera nkabiri imyaka nkabiri Kanika TV zonkana radio umurimo gwawo myaka nkabiri myaka nkabiri ntungiremo experience yo kugira ngo buri kikubasa kwiza cyona ubanda kikanikireho batinka kikanika hoga nimbasa kukikomora njira kunakitandaka mwene kurugo mbazungu okuba kuba bakikomere nkatandika n'ubwegendesereza kugira ngo ntakakisisa deni nchikomora je nyetegereza ngumizamu nchisiya point eyinkuba ninyenda then naheza nchikanika mwenu nyetwire kandi umwana oza kukitungaho sente usange mwenu utakuzana zitunga ha kugira ngo wakisisa so ine kwetwara wano komora ikintu cyona especially hariho za TV flat umurembe hati umurembe gubariyo nubareta abinji tibaragusomereho kare nanye nkanta aragusomereho banyonka ansomere munonga za TV kibox eze mpango enkuru nkeje inarebaha so nago twagezaho kureba kutwakugezaho tukatandika nazo tukazikanaka nga ari takagira ha TV za frati ebintu bingi biri mu rurimo rujungu tinda manyo kashome cyakangahi kandi ukashomota ukuza kuyakora mu rumonkogu akwe ibintu bingi biri mu rurimo rujungu uruharabu uruchina na nebindi mwenu ari de banzonga mbiro ukatandi kuota kuza kora mu rumogu akwa bingi baragutina oko mu rumogu tikwetagisa kugira ngo ubosomere munonga simanyi siniya ya kana ya kabiri ya kashatu
nubu kuburyo we cyamushanzu ubu kuburyo we cyamusanzu no wasaga gutandika tikwetaga kugira ngo boine certificate ikikuru n'ubwenge bwawe kugira ubwenge ubwenzarwa deni ukakurasaho niyo kugumana ubasa kuyiye ikintu kucyakwiza kiti wakukikorota tikwetaga ngo banzoze kwetananga izo banzo ndebera aha izo ba hari kinahura mukanika ngo arimo cyita try and error namazima try and error yes omwe no kugezaho aridi nanyenzere kumanya harunga abana bo wabasize kwegesaho kugira ngo ubundi nyencha kare kuko takiriho babase kuza mu bigere byawe ninga wo taryaho ine ndijo mirimo babanze kuko babase kuri umurumogo okay abana tinkeji sabana kiryaho abwensonga stars zimwe na zimwe nkaziha adi gaziye nshonga stars zimwe nkaziha tibine majezi ninga kashonga nshonga school fees amagezi bagine babagine unko mwabana bamwe nasakwiza koreke ngunanda kwega konko mweta cyenyine cyakwenda takakicengeri so nkiba kiri curungi iwe nko muziro kubana ndo mwana umwe kumutomoro mugo kubanoza mutamugona ubanko gugundumu ubanzo mustamise ugambe nawe uba wanchenga then waheza gamba nawe yakaka saunanda kuzomoro mugo ubone gumuteka mwene ariditine muzire wene wabase kujaka kwikaho akujya to mwana wanje ari atenati mwene ndashaba kugira ngo omunkwatire muke ngamba herizo baruho konka hata ukujya nanye nimbanye nemero mu myinji yo mwene tinkastama kugira ngo kare someso mwana so nizozo mwana songeze mwezi ntaka tebekanise kugira ngo ntandike nyigisabana so nane ndize nsonga ndizo abana tubakwizera kintu kimwe bine mikono myinshi icyo nacyo cyo abakwata kwasi umwe no kiriyo no gita kasente kawe kugira ngo niyo kagira hentunguke yabaho kandi usanga umwana wa leta kandi yabo kubanda masa mwene zo nshonga zimwe ezikutumutine beje abare barungi ba Nkore Media TV kandi aridi yatushobora ngo nshonge mpangu iratuma tagira beji harimo nshonga yo mukono muringwa kunga aridi nyenzire ngo tugambira umyaka nki 15 20 watushoborera ngukando mazuru akanika ingambira cyenyine cyo kagira uti ntungire mweki ukurwa mukanika n'imikono yanjye so abahurikiza aba nabarebe nangwa abarebe baha TV ba Nkore Media TV Nkore Media TV Nkore Media TV so tinkawasa kuja ngunyihire mu okay nchiriyo ningezaho kugira ngo nanye nkagere kinago basakora ki ari tugushoborera mazima myaka 20 tinkateka ngutine ki watungire nice cyora muyoba nicyo bani cyango ekiwabirotine kunkeri zobo kine ahubwo nshonga yo kwekozesa n'imikono yawe na munongo muri mugukanika TV na radio icyo kubandizaho nakushobora no kutunga mu experience hati nanka mazima ardo kitunga experience ni ngati watanike kufunamo obato yenzire kutugambira ngo tuzemu natanike kufunamo ungani ngezaho hato murumo especially cyinkuba nindebera munonga hati no kubanza wahamya business yawe icyo kikubanza kiri cyamani business yo giteke mu ibintu byo kubana byetagisa spares kugira ngo niworeke gumana ubona nk'abandi ko kuba nokora ki no bareba kugira ngo hiza TV hiza kaufa hiza radio hiza banu robot ekikwiza cyona urebeke ngo spare yo na wabo jine then waheza kwesya hecho then ubone kureba ubone kutunga n'ibindi banashanga ibintu biri bingi nareba za remote nareba mu spare za zebyuma atinda manya iwokije nebe bintu okakikorota kuza kushanga kandi wine bintu nke hati ebye bintu tukujya nkazarwa nabyo
ninga nkaza kutandika ngo gashanga umuntu abine mwatandikira wabo ibi bintu iki nabandize gukora no kubanza kwiga kunakubasa kutandika kanika ikintu aho niho nyenzire nyine aho niho nabandize nayegera mushizo umwe namwegera hemwe binamwegireho konga hata buja nyonka nyende bintu binjo mwe harihe byabatini nke byo umukwegesa mbwe harihe mwe byabatakora so nagera rekangezeho ndonde nondizo nawe nyongero wongera kirasi nayongera kirasi ato bungo bona nakora ki nagiye abantu abo babiri nagaruka nataho bwenge ubwanje nkanyura hango buyampanjiri so cyarebikangu buri kikuba nkizo mu miso ganje ubanda kikozereho batinka kikoraho ga nimbasa kubona uko nakukitandika nakikomora nakireba nayitegereza narondo burwire burinkahi abwenki nkikora kiti mpeza kutunga burwire obo ngambera customer bay bani mbambazire spare yanje yinkubantiremo mbazireho no bukozi so mushobora ngo ikintu cyawe nkiza kwetaga iki ABCD hata nabanje ngunzine ninga stinga zigizerere kama nkigareyo ubwo mukama wawe atariho mukama wawe atariho kuko cyashoma aho mukama anje akataroho munabe nikisoma naniruka munonga akwanyenze manye ukashomota ukuza kutunga ibintu kebi na kutunga experience kumara hata mukama anje kuya akawanje ngo okoine omuntu omwe wakwegesize konka washanga ibimwe atabine wajitika ntunga umuntu wa kabiri mbwenu ahataho kije wachikora utawaza kutunga umuntu wa kabiri nango umuntu wa kabiri wenka munywana kamunywana kandi nawe yancherezamo nayoroba bazureye ati ndetere cinchereta leta kiriyanchereta konka kantine senti byo kweya hati nawe yareba ndi umwana murungi ndi umuntu ninyoroba bazureye yajya so hatu nocerebo ta kuwa kwizero customer hatukabanza kagira ikinde cyuwayiyongeraho kubana nubwo abandize nkaza kurugayo yesi nkanta kagizere experience yaho achora hatoke kuna shere na argayo nakwatagana nubwo ndizo nakwatagine nawe so nabasa nawe kumuyaho experience emwe kuna hereze mukwe kutandika kugenda ninguma ninda barabamo funo turumo uruma kandi kai izo nkora kantu kanje ntyo njena ninkani kampara mbaro makagabantu ko ngabantu nabo batanguhi atabantu umuri yayenda kwateremere akwata kujya kwereza mere warire ntenarire umujyango narire ata akarerye hoka cyamereye ndio ninkwizera utostama utoke hata niwo yoroba kurya hato banzo ryamere adokeza kuryamere kandi usanga ziriye sento mwezi mwamuragine ati yacendezaho akuja ngo yabarone atati mwenu kandi wemereye ubutaje umusabere konga wenyine yandagikweki kifuba kongo magezi ngotegerize cyutandika uryemere kiza kuryemere utandika kana ko murumo gweye guyakora ki guyakwetire guheza kongo mwen no banotegana mwa wa spare n'ubwiro marayo bwire bwinji kuchiro wakuba yakitwara nko mu workshop wakuja ngo spare yo na nebi ya workshop hatiya nyone yicereza najya kangu membaze nkanike ndukutambura mpora kugira ngo mbanze ntunge ba customer
konga ba customer nabo batabarambeye banga wagumura ko ubuza mpora mpiciraho muri hata kuhereza kujya hata noma yanti kuri jire sente zitwatoragine kandi n'ikindi warire wahereze kurya nyona nisaba karonchwereho kandi n'ikindi akujya ngo nanakireho ryo mwana atati sente noza zikoze saki ora sente noza zikoze saki hato yebuza yagenda yakwiha yakoreto yewe wamukanikira umwaye go kusima no kwebaza akakwereza abo hasente kandi hati yakutombinde byo kubanda mesa umurebe wo bari kureba Nkore Media TV kandi arayika haha yakugira ngo bintu bire bitanguhi bibire biringwa nkengamba yeri izoba kunga aridi owa kugushire kandi wabire mukuru nangwa nakasente wakabwine ndareba ikirisho cyatandika kuzaho mwe tugambire cyarengizi ningashi obuzubu ubwo rashanga murimo ahabwa izoba ryeri izoba twagira umurembe gwa flat screen twagira umurembe gwa masuma mahango na za ufazi bareba TVG hati obuzibo butukuba twine ningo kugira ngo mwene izora murumo umurimo go gwaramura utandika ugurondereza utungamwe byomwe bimwe bifire Yesu bitamu kandi ukiheza kubitamu kandi ugaruko sangaye kandi ikinde kizibo miso kandi cyo botarebere ninga sico cyenyine kitakweyorekere ngo kifire wance ngoba kwine hati konga ujya nonondo kume customer umubanzo umushobora mu mbere jo mjango TV yawe ni tage kineki nasanga hine kinde cyeyongire msonoza kongera umusente zawe aha mwene ico kiguma customer kugira ngo no manyanta nyombwe nyowe sente zina nyine nizezo nakwesengereza mwena gambira bingi nyombe ndwari zo mwana nyombe nferirwe nkebyo nebindi buri omwe nanagambire bizubu byeye unga hata umweni yonkiwe nkamakana ko motero mutoki kurugera kuba hati nabasa kuretero rwo murumo Yesu gwabahe sentenche konko umunyi gisarazo rya kare okay kankore customogo kugira ngo bundi tomanya na nyesya kandi akagere kinde cyangwe cyakora ki kandi abenje kuba rutuje ngumurayika waho ngumutanika baferamu icyakiri cyo kuteka 15 uzishende zote 25 kugira ngo utunge cyo wariya namazama Yesu okay haroba amakanika bamwe bakikora tinkagera nubona konka haro haba mwe bakukikora especially no mwe bantu macheyi ya munonga ahura weriye ngora yeye agumana yambora mpaka kusya no buyahika kandi arevendizo na wakasigara naye yiya ari nyenzire kubuza ebigambo biceho kandi tukahendera program eji nyenzire kubuza ubwahati oinamaka ninga ukiriyo musigazi abuko muri monkogu uragezeho gukora kugira ngo base kwebisa weneka yawe ucyaye bisaho wenka ninga oinabandi bantu abura bereberera hati abareba TVG nyina maka no mukazi nyina abana babiri ndirabona family ya yendize yinkuba nyine nyume yinkuba nindebera hinkuba ni ahinkuba na rugiri so family ibiri zona ni manzine nyine zikwataho kurugano we mu kijungo muri mbarara kandi niko yagenda tushoborera cyo mpora kandi ndesima kugira ngo ukiriri aha Nkore Media TV kandi reka mubuze ibikwatikira n'imyeto aridi hari imyeto y'izoberi eraje ngo murumo nkogu no murumo go kirofa no murumo gutara mukasente abingi tibarenda gukora na munonge mirimo nkeje barenda yo kuvuga motoka kuvuga za tundurana n'ibindi iwo urabagaruza mu tamani ningashobora baterera murangaki inkemyeto ryoko etine mirimo abahurikiza abarebe TV eminyeto especially hati niyo turiho tugambaho nani njangwe eminyeto yona bareke kunyomemerumo bagezeho barebeke ngo akarumo akibabona kona bagezaho bakakora kubasa katunga musente kandi n'ikindi bagume bakora umurimo gubakora
bakora umurimo gubakora gona bagume ba planning ezi sente bazibona ngwezi sente nakunde nakora he bani mutwaro bani 15 ezi sente nakuzikozesa ki kitayi cyo kurugaha ngo wakora umutwaro gona ukagenda oba wazo mbara oba wazankahi ukahikana ogurya gona gukahwa kabandiro ukasanga nibakukiriza amahanda yona ningira ngo wakora akasenta ko wakora oba wakora mutwaro oba nebiri oba ni 15 gira akasenta ko wayisevingiraho kandi ogire ki waka planning romwire wo miso wakutandika umurimo gona gutandiko ine cyo kukorera kuruga okutandikira hansi kugira ngo nyense wakushiye myaka oba nabiri oba nashatu ogire ki wakubasa kuba niwe no yetera ho nkiwe nko munyeto ari naza kubuza kibuzo cya muheru twende program eji ariho umuntu ryoko umusigazi arije tukunareba business ya RD kandi ahora nakitenga kuchikora mbwenu umuntu yo kuchiriro kikizana nawe ninga ecuti cyakabashyiri abantu bari yoko barjonga pana nkore TV kandi hati yakirito mburungi munonga mbwenu tukabona tuta RD hatiya okay tinkete bekanisa mu mberezo nyunko kunakushobora kubanchine binje binchiriyo ningezaho mbanze nayemerezaho then naheza ndebe okunakubasa kutunga abana nkabegesa mwene wasigaro ryo RD amazina nasigara ndi nyowe RD Abdul Wahab kandi kinde kinani saba ryogo weno banu mwana obanu musigazi obanu munyeto gezaho dini yone yo kubera umuyone dini yawe yo kubera ugicerezamo kwere yakugize ngo utariba utarishambana utarukora kigezaho ibintu nkebyo ubigendereho urebeke ngo no mu rumugori yo noza gukora bano kandi cya customer guteke mu akedini kandi nanembabazi guteke mu ruhanga wacenga na ruhanga nawo nakuyambera kugira ngo buri cyo kubana ubasa kubana ukwataho usanga nkiguma nkicara kitakwita sente zawe ija makanika bamweta RD Abdurrahman kandi niko twakukika muherwa program eji hamuzindaro ningashi microphone nandi bayenda King Virus na nyine masape kandi ha kamera na nyine humyane wanje munonga Asumani ni waratereze cyane nanako bayisobura kimwe mugirizo barirungi kandi mwekumire ahankore Media TV obusingi